Ubishatse wavuga ko kano kanya ku mugabane wa Afrika Presidente wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ari mu baperezida bo kuri uyu mugabane bahangayitse muri aka kanya. Guhangayika kwe ntabwo ari ukundi nuko isaha iyo ariyo yose aba Gen Z cyangwa se abajene bo muri Tanzania bashobora kugira uruhare rukomeye mu kumukura ku butegetsi batitaye ku kuba ibyavuye mu matora aherutse bigaragaza ko ari we wayatsinze. Imyigaragambyo yakurikiye amatora ya perezida n'ayabagize inteko ishinga amategeko muri Tanzania yari imaze kugwamo abagera ku 10 mu minsi 3 nk'uko imibare ya komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Loni ibigaragaza. Icyakora imibare y'ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi yikavuga ko hamaze gupfa abasaga 700 bishwe n'inzego z'umutekano, hari n'abajya kure bakavuga bagera ku 1000. Gusa ukuri kw'ibi ngibi biragoye kukwemeza. Muri rusange ukuri kw'ibibera muri Tanzania nta wakwihandagaza ngo avuge ko akuzi uko biri, kubera ko kuva mu minsi ishize internet mu gihugu yakuweho, imbuga nkoranyambaga nyinshi zirafungwa ndetse n'ibinyamakuru by'imbere mu gihugu kubera gutinya ingaruka zo kuvuga byinshi, amakuru birimo gusohora ni make cyane. Gusa icyo benshi bahurizaho nuko iminsi ya nyuma y'ukwezi kwa 10 ku mwaka wa 2025 yagaragaje byinshi kubihisha mu mitima y'abanyatanzania bamaze igihe kinini bafatwa nk'abaturage bumvira, abaturage banyuzwe n'ubuyobozi bw'ishyaka CCM riri ku butegetsi kuva Tanzania yabona ubwigenge. By'umwihariko ariko iyi minsi yagaragaje uburyo ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan butafashwe neza na bamwe mu baturage, bigahurirana n'uburyo yageze ku butegetsi butavuzweho rumwe kuva rugikubita, ndetse n'ibibazo bya politike n'umuco bisanzwe hagati y'abanyatanzania, cyane cyane abahoze batuye igice cyahoze ari Tanganyika ndetse n'abahoze batuye muri Zanzibar, ubwo buri cyose cyari igihugu kwacyo. Ushobora kwibaza abandi bayoboye Tanzania mbere ya Madame Suluhu Hassan ko batigeze bahura n'ukwigomeka kw'abaturage bene aka kageni. We byagenze bite? Kugira ngo dusobanukirwe turasubira inyuma gato mu mateka y'uyu muperezidante w'imyaka 65, amateka y'igihugu cye cya Tanzania ndetse nuko yageze ku butegetsi. Reka tubivugeho. Samia Suluhu Hassan yavukiye mu kirwa cya Zanzibar, yinjira muri politike mu mwaka wa 2000 ubwo yatorerwaga kuba umudepite mu nteko ya Zanzibar, ndetse muri uwo mwaka yagizwe ministre w'umurimo, uburinganire n'iterambere ry'abana, umwanya yamazeho imyaka 5. Kuva mu 2005 kugera mu 2010 yabaye ministre w'ubukerarugendo, ubucuruzi n'ishoramari. Mu 2010 yatorewe kuba umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'umujyi wa Makunduchi uherereye muri Zanzibar. Muri uwo mwaka wari perezida wa Tanzania Jakaya Kikwete yamugize ministre wa leta ushinzwe ibikorwa bya guverinoma mu biro bya vice president. Mu 2014 Samia Suluhu Hassan yatorewe kuba umuyobozi wungirije w'inteko ishinga amategeko. Mu 2015 nyakwigendera John Pombe Magufuli yamuhisemo nk'umuntu uzamubera vice president ubwo yiyamamarizaga kuba perezida wa Tanzania. Magufuli amaze gutsinda amatora, Madame Samia Suluhu Hassan yabaye vice president wa 10 wa Tanzania, ndetse yandika amateka y'uko abaye umugore wa mbere ugiye kuri uwo mwanya mu mateka y'icyo gihugu. Yagumye kuri uwo mwanya mu 2020 ubwo Perezida Magufuli yatsindiraga kuyobora Tanzania muri manda ya kabiri. Nyuma y'urupfu rutunguranye rwa Perezida Magufuli mu kwa gatatu mu 2021, Samia Suluhu Hassan yarahiriye kuba perezida wa Tanzania nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Akijya ku butegetsi, impundu zabaye nyinshi ko nibura Afrika itangiye gukanguka aho umugore yemererwa kuba perezida mu gihugu nka Tanzania cyari kizweho kuyoborwa n'abagabo gusa. Muri Tanzania naho nubwo agahinda ko kubura Magufuli kari kakiri kose, bishimiraga ko Samia Suluhu Hassan ari umuyobozi mwiza uzi gutega amatwi kandi ushyira mu gaciro. Samia Suluhu Hassan yavutse ku itariki ya 27 y'ukwa mbere mu 1960, avukira muri Zanzibar. Yize amashuri yisumbuye ayarangiza mu 1977. Mu 1986 yabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'imiyoborere rusange, Public Administration, yayikuye muri kaminuza ya Mzumbe. Kuva mu 1992 kugera mu 1994 yize amasomo ajyanye n'icungamutungo muri kaminuza ya Manchester mu Bwongereza. Mu 2015 yabonye impamyabushobozi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu icungamutungo rusange, ayikuye muri programme ihuriweho na kaminuza ya Tanzania hamwe n'iya Southern New Hampshire yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Samia yashakanye na Hafidh Ameir mu 1978, babyarana abana 4. Umwe muri bo yitwa Mwanu Hafidh Ameir,
ni umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Zanzibar. Uyu mukobwa wa Suluhu avugwaho kuba ku ruhembe rw'abavuga rikijyana mu butegetsi bwa nyina, ndetse hari abamushinja kuba inyuma y'ibyemezo byo kwikiza abatavuga rumwe na leta bafatwaga nk'abashobora kubangamira imigambi ya Perezida Suluhu Hassan. Madame Samia Suluhu Hassan akigera ku butegetsi, kimwe mu byamugoye ngo yemeze abanyatanzania ni inkomoko ye yo kubavuka muri Zanzibar. Ibitangazamakuru bimwe na bimwe bivuga ko ubusanzwe abanyatanzania bavuka ku gice cy'ubutaka bwahoze ari Tanganyika ngo bakunze gupingana cyane n'abavuka mu kirwa cya Zanzibar kiri mu nyanja y'Abahindi. Ngo ni ipingana ryatangiye kera no mu bihe bya Julius Kambarage Nyerere wayoboye bwa mbere Tanzania. Mu gitabo cyiswe Remembering Julius Nyerere in Tanzania, ku ipaji yacyo y'171 bagaragaza ko no mu gihe Nyerere afatwa nk'umubyeyi wa Tanzania, baba wa taifa, kubera ko ariwe wayigejeje ku bwigenge, ngo benshi mu batuye Zanzibar bose ngo ntabwo ari ko bamufata, ngo ndetse hari n'abamubona nk'uwishe igihugu cyabo. Icyo gihe baba bavuga Zanzibar kubera ko yahoze ari igihugu mbere yo kwihuza na Tanganyika mu 1964 bikabyara Tanzania. Abanyazanzibar bifata nk'abasirimu bazanye iterambere muri Afrika y'Uburasirazuba, bagafata abanyatanganyika, ni ukuvuga igice cya Tanzania kitari mu nyanja y'Abahindi, ngo nk'abaturage batazi iterambere n'ubusirimu. Ibi bikomoka mu mateka ya Zanzibar kubera ko kugera mu kinyejana cya 19 aka gace kari karimo ubucuruzi bukomeye bwahuzaga ibice bya Afrika, iby'Abarabu, Ubuhindi n'ibice byo mu burasirazuba bw'isi. Muri Zanzibar icyo gihe hari isoko rikomeye ry'ubucuruzi bw'amahembe y'inzovu, imyenda n'abacakara, bakagira ubwami bukomeye cyane. Bari bafite umusultan. Imiterere y'abatuye Zanzibar n'abatuye igice cya Tanganyika nayo ngo ituma bahora barebana ukuntu, kubera ko abatuye Zanzibar ngo ni imvangi y'Abarabu n'Abahindi, ku buryo uruhu rwabo ngo barubona nk'urutandukanye n'urw'abirabura baturuka mu gice cyahoze ari Tanganyika. Idini ni ikindi kintu gituma abanyatanzania bo muri Zanzibar ngo batibona kimwe nabo mu yahoze ari Tanganyika. Nibura 65% by'abanyatanzania bose ni abakristu, biganje mu gice twavuze cyahoze ari Tanganyika, ari nacyo Mwalimu Julius Nyerere wayoboye Tanzania bwa mbere na Magufuli w'ejo bundi bakomokamo. Abayisilamu muri Tanzania yose bangana na 35%, ariko benshi batuye muri Zanzibar kubera ko nibura 99% by'abanyazanzibar n'abayisilamu. Nubwo bidakunze kuvugwa cyane, abatuye Tanganyika ari nabo benshi kandi bakaba barakunze kugira ijambo rinini mu biyoborere ya Tanzania, ngo ntabwo babyakira neza iyo bayoboye n'umuyisilamu, nubwo Samia Suluhu Hassan atari uwa mbere kubera ko Hassan Mwinyi na Jakaya Kikwete bayoboye Tanzania mbere ye kandi bose ari abayisilamu. Uku gupingana kw'abayisilamu n'abakristu ngo ni igice kinini cyane cyo kutumvikana hagati y'abanyatanzania batuye Zanzibar no muri Tanzania yahoze ari Tanganyika. Zanzibar ni igice gifite imiyoborere yacyo yihariye. Iki gice kandi kigira ubuyobozi bwihariye ndetse yewe na perezida wacyo. Magingo aya perezida wa Zanzibar ni Dr. Hussein Ali Mwinyi, uherutse gutsindira manda ya kabiri mu matora y'ejo bundi. Yatowe bwa mbere mu 2020. Itegeko nshinga rya Tanzania mu ngingo yaryo ya 47 riteganya ko perezida wa Tanzania atagomba kugira vice perezida ukomoka muri Tanzania, ahubwo agomba kuba akomoka muri Zanzibar. Ari nako bigenda mu gihe perezida yaramuka akomoka muri Zanzibar, ubwo vice perezida aba agomba gukomoka muri Tanzania. Muri make aba bayobozi bombi ngo baba bagomba kubusanya. Inshuro nyinshi kubera ko perezida wa Tanzania yakunze kuba akomoka mu gice cya Tanzania aho kuba muri Zanzibar, yakundaga kugira vice perezida ukomoka muri Zanzibar, nkuko byagenze kuri Pombe Magufuli na Samia Suluhu Hassan. Madame Suluhu nawe amaze kuba presidente, vice perezida we akomoka muri Tanzania akaba Philip Mpango. Nyuma yo gutsinda amatora, Samia Suluhu agiye kongera kuyobora Tanzania akomoka muri Zanzibar, mu gihe na Zanzibar isanganywe perezida wayo. Kuri bamwe mu banyatanzania ngo ibi ni ukurenga umurongo utukura, kubera ko bigaragaza uburyo abanyazanzibar bakomeje kwigarurira ubuyobozi bwa Tanzania. Mwibuke izi mpande zombi ngo zisanzwe zipingana, aho abanyatanzania bumva ko ari bo benshi bakifata nk'abacumbikiye abanyazanzibar, abandi nabo bakifata nk'abasirimu basirimuye abanyatanzania. Kubona abanyatanzania bayoborwa n'umunyazanzibar ngo ni ikintu bamwe batiyumvisha, byakubitiraho uburyo yakoresheje mu bihe byo kwiyamamaza ngo no kwikiza abatavuga rumwe nawe bigahumira ku mirari. Kuri abanyatanzania bavuga ko impamvu Samia Suluhu Hassan yashyize imbaraga mu kurwanya abarimo Tundu Lissu ukomoka muri Tanzania ngo nuko yarabizi neza ko abaturage benshi b'abanyatanzania bashobora kumutora kubera ko wakomoka muri Zanzibar kandi tuwe n'abantu bake ugereranyije na Tanzania.
Abanyatanzania ni miliyoni zirenga 67 mu gihe Abanyazanzibar ari miliyoni 2.100,000 bakaba bagize 2.7% by'abaturage bose ba Tanzania. Kuba aba baturage bake bagira perezida wa Tanzania ngo ni ikintu bamwe mu baheza ngundi batumva neza, bakavuga ko igihugu cyabo kirimo kwinjirwamo cyane, bityo bakabiheraho barwanya Samia Suluhu. Ibi ngo biri mu byatumye abamurwanya bose bafite imbaraga abikiza, ariko kukubikiza ngo kwararenze kugera ku rwego gukangura uburakari bw'abaturage bafatwaga nk'imfura zanyuzwe n'imiyoborere ya CCM. Uretse kuba ari umunyazanzibar, Madame Samia Suluhu Hassan ni umuyisilamu, indi ngingo ikomeye gutuma Abanyatanzania batamwishimira. Ibi bije nyuma y'uko Abanyatanzania n'ubundi bakunze kunenga cyane uburyo uwisilamu ngo bukomeje kwaguka mu gihugu cyabo kandi bugakwirakwizwa n'Abanyazanzibar. Uyu munsi abayisilamu bagize nibura 35% by'abaturage bose ba Tanzania. Bamwe mu bakristu bakavuga ko ibi bikomeje gutya, mu myaka iri imbere abayisilamu bazaba baruta abakristu, bagashingira ku handi byabaye nko mu majyaruguru ya Nigeria, igice cyiganjemo abayisilamu uyu munsi nyamara cyarahoze cyiganjemo abakristu. Ibi byose birimo no kutumvikana gushingiye ku myemerere kuri mu mitima ya bamwe mu baturage bajya mu mihanda bakazamura ibyapa bamagana Madame Samia Suluhu Hassan. Tugarutse gati nyuma, Perezida Samia Suluhu Hassan akijya ku butegetsi mu buryo butunguranye ntabwo yakiriwe neza na bose. Icyambere nuko ari we mugore wa mbere mu mateka wari uyoboye Tanzania, mu gihe iki gihugu kizwiho umuco wo kumva ko abagabo aribo bashoboye cyane. Mu kwezi kwa munani mu 2021, Samia Suluhu Hassan yari amaze amezi 5 gusa ku butegetsi. We ubwe yivugiye ko akimara kurahira ngo hari benshi mu bagize guverinoma bamubereye ibamba, basa n'abatumva uburyo bagiye kuyoborwa n'umugore. Mu kiganiro yagiranye na BBC yavuze ko hari abantu benshi muri Tanzania batamubonagamo ubushobozi bwo kuyobora igihugu ngo kubera ko ari umugore. Ati hari bamwe mu batumva ko umugore yawe umukuru w'igihugu mwiza. Ati turi hano kugira ngo tubibereke. Ndetse na bamwe mu bagize guverinoma nanjye babanje kundwanya nk'undi mugore wari we wese, ariko nyuma gato baje kwemera ubuyobozi bwanjye. Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko imyumvire yo gutekereza ko umugore ataba perezida ngo atari umwihariko wa Afurika gusa. Atari ko ibi ngibi ntabwo ari muri Afurika gusa, ndetse no muri Amerika Hillary Clinton yageze aho twatekerezaga ko ashobora kuba yaba perezida, ariko siko byagenze. Ikinyamakuru The Citizen cyo muri Kenya gerutse gutangaza ko na Perezida Magufuli ngo nta mwanya munini yahaga Samia Suluhu nubwo yari vice perezida we. Umwe mu bahoze ari abajyanama ba Magufuli yaragize ati bulldozer cyangwa se tingatinga nkuko bitaga Magufuli nta mwanya yari afite umugore w'umuyisilamekazi wo muri Zanzibar. Ati nta mwanya we wari uhari mu bafata ibyemezo bikomeye, yari aho gusa ngo asinye. Uyu mujyanama wa Magufuli nawe yemeza ko Perezida Suluhu akimara kujya ku butegetsi ngo yahuye n'ikibazo cy'itsinda ry'abantu bashatse kumurwanya, barimo abahoze ari inshuti za Magufuli imbere mu ishyaka CCM, abo mu nzego z'umutekano n'abandi bakomeye. Harimo ngo nabashatse kwivanga ngo iby'itegeko nshinga rivuga bihinduke, bityo Samia Suluhu ntaba ari uba perezida. Ati yari abizi neza ko guverinoma yaje asanga itamwemera kandi yuzuyemo abantu bapinga cyane abagore, byatumye nta muntu n'umwe yizera. Uko kutagira uwo yizera kwatumye akora impinduka nyinshi mu buyobozi, akuramo abo yakekaga ko bashobora kumwitambika bose, haba mu ishyaka ndetse no mu zindi nzego z'ubuyobozi. N'abandi bantu bagaragazaga ko batumva neza ibyo akora, haba mu yandi mashyaka cyangwa se mu buzima busanzwe, bavugutiye umuti. Umwe mu bantu bafashije cyane Perezida Samia Suluhu Hassan kwisanga mu miyoborere y'igihugu, ndetse binavugwa ko hari imyanzuro myinshi na n'ubu akigiramo uruhare, ni Jakaya Mrisho Kikwete wayoboye Tanzania kuva mu 2005 kugera mu 2015. Uyu mugabo ni nawe wagiye mu binyamakuru hashize iminsi mike Suluhu abaye president, avuga ko Tanzania iri mu maboko meza. Icyo gihe Kikwete yaragize ati kiduhe ihumure twese nuko usimbuye nyakwigendera Magufuli yabaye vice president guhera mu 2015, azi neza ibyakozwe n'ibigikeneye gukorwa. Ati nizeye ntashidikanya ko Tanzania iri mu maboko meza. Ikinyamakuru Africa Intelligence gerutse kwandika ko irindi hurizo Perezida Samia Suluhu yahuye naryo ari ukutishimirwa cyane na bamwe mu basirikare bakuru. Ibyo byatumye akoramo impinduka za hato na hato. Mu kwezi kwa gatandatu mu 2022, General Jacob John Mkunda yagizwe umugaba mukuru w'ingabo asimbura General Venance Mabeyo. Izi mpinduka zanabaye ko wari ushinzwe ingabo zirwanira ku butaka. Rumwe mu nzego zishobora kuba zaragoye Perezida Samia Suluhu Hassan kurugenzura ni urujyanye n'ubutasi. Mu myaka 4 amaze ku butegetsi, amaze guhindura abaruyobora inshuro 3.
uheruka ni Suleiman Mombo wahawe kuruyobora mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2024. Uretse ko bivugwa ko umuhungu we arugiramo uruhare rufatika kugera ubwo anaherutse kugira uruzinduko muri Uganda ahagarariye urwego kandi yoherejwe na nyina. Nubwo Madame Samia Suluhu Hassan yahuye n'ibyo bigeragezo byinshi ahanini bishingiye ku muco n'amateka ya Tanzania, intangiriro ze zabaye nziza kubera ko yabanje gufungura urubuga rwa politike, yemera ibikorwa byo kwimenyekanisha by'amashyaka menshi byari byarafunzwe na John Pombe Magufuli wamubanjirije, yemerera bamwe mu banyapolitike bari barahunze kugaruka mu gihugu ndetse no gutanga ihumure ku butegetsi bwe buzarema Tanzania nshya ijyanye n'aho isi yerekeza. Icyakora iryo humure ntiryamaze kabiri kubera ko kwa kwikanga abamurwanya kwatumye akwega cyane umugozi nk'uko bamwe babivuga, ngo yongera gufunga urubuga rwa politike n'abatavuga rumwe na leta kurusha uko yabisanze. Ubuzima bukomeza guhenda muri Tanzania n'ubushomeri buba bwinshi mu rubyiruko. Hari n'abavuga ko Suluhu nta kidasanzwe kibi yakoze abamubanjije batakoze, ahubwo ko yahuye n'ibihe bibi by'isi yabaye umudugudu kubera ikoranabuhanga, aho urubyiruko rubona neza ibikorwa na rugenzi rwarwo haba muri Afurika no hanze yayo, mu gihe hari ibyo batumvikanyeho na guverinoma. Nk'uko twatangiye tubivuga, iyi minsi iri imbere n'izagena hazaza ha Tanzania ikaba ishobora no kubera ingume Perezida Samia Suluhu Hassan. Hari ibyo ashobora kuzigomwa kugira ngo ubutegetsi bwe bugumeho atari yarigeze atekerezaho mbere ku itariki ya 29 y'ukwa 10 muri uyu mwaka ubwo amatora yabaga. Uko byagenda kose, manda ya kabiri ya Samia Suluhu Hassan nitazamo ibibazo akayobora Tanzania ishobora kuzahindura byinshi muri Tanzania, birimo n'itegeko nshinga ishyaka CCM ryagiye ryirinda guhindura kenshi kubera ko ririha ububasha busesuye ku miyoborere, amavugurura muri komisiyo y'amatora n'ibindi. Nibyo gutega amaso.